Limbador sumanen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Dirin, mabalin ka diti agsarita, iho. Of course, Dad. Anya ti pagsaritaan tayo? May papan iti na ibagam, VIP ni Shasha ken ka. Kwa, Dad. Unam kanyak nga, anda panagayat mo ken Elisa. Kat impod nung payan, Derek na. When, Dad. Apay nga ruta na ibagam, VIP ni Shasha ken ka. Dad. Iho, saan ang mabalin apagdiddanam nga ayatan ti dua a babae? Dad, awan tirantak ang mga aram kini Sasha. Anya nga rod ti rason ana ibagam nga importante ken ka ni Sasha. Impasubo na klaang ni Mami, Dad. Anya? Diyak lang kayat ang mabainan idi ni Mami. Idi impaamin na nga importante ni Sasha kanya. Nay, apa yung may kulkulang kabadan, anak ka? Sana may katitipanunot ko ti panagaram ni Jorin iti apo ko yo tatang. Sa apay kapin, a problema ang unay ala. Gaputa ha. Agbalin lakit di anak hiro ti biyag tayo. No maamuan ni Chona. Awan ti mabalinta. Do agayat man ni Jorin, kundi Elisa, anak ko. Ada pang panunutat nga aramidan tatang. Anya din ta? No nga ta kasaritak ni Jorin, nga ibawing nalaang tirik nanay ti sabali. Anya, takayat na gata. E din to tanimat Elisa, ti ayatan na. Padasag tulat ta nga ibaga, tatang. Anya't pagsaritaan ta, Victor? May papan ka da Jorin ka na Sasha. Naragsak ka ka di matlang iti panangi padamag ko a VIP ni Sasha iti anak ta. Kuna ni Jorin, asikatin ang paamin a VIP ni Sasha ken kuan. Anya? Oh, Saan nala kanong amin nakayat ang mapabaynan ka? Ide impasubom nga ibalikas na a VIP ni Sasha ken kuan. di mo ibagbaga kini Sasha da ita. Ang mga nugumura. Apay ngamin agas la idoron mo unay ti anak ta ang mga yat kini Sasha. Gapo tayo suti kayat kung ayatin na. Ano magad-adal payla ni Jorin? Dandani na graduar. Kat nawayan to nga agaram, tayo suti in kondisyon taken ko na. Sona, pinaritan ta ti anak ta nga agayat, kabayatan ti panagadal na. Kalpasan na, si kamat lang ti mangidiktar ti ayatan na. Inton makagraduaran iti kurso na. Siyempre, nadadasyak nga inana ti baka mo iti pagsayatan na. Inana ka nga agpaiso ngam awan karbengam ang mangidiktar no asino ti ayatan na. Adda, tadata tinaganakan ko na. Sigurado. Dagito yung aramidam, umadayo lakit di tirik na ti anak taken ka. Tulungan nakman kit di. Imbis sa kontram na gitar aramidat. Saan? Tulungan nak na pagsayaatan ti anak ta na ito'y. Griselda, ano na ibagakanyak ni tatang mo? Isang imayak. Anya tinay baganakan ka. Kunan na, problemam ka noonay, ti panagaram ni Jorin, iti anak mo. Gaputadakkel agulo no maamuan ni Chona. Panagunak,
Saan mo a problema anday ta? Aman, taamok asaan a pabor ni Chona nga ti anak ko ti ayatan ti anak na. Iso ti rumbang aking problema iti dayta. Iso di mo aramiden timbagam kinitatang mo. Ngay bawing nalangan tirik nanay ti sabali. Mabutengak ngamin. Tama nga no ti anak ko ti agikaro. Nupudno ngay ayaten ni Jorin ti anak mo. Awan pagdanagam. Ta sigurado asalakniban na iti nyaman na dakas nga aramiden kinkwana ti inana. Napanang intulod ni tatang ni Elisa ija opisina da. Diyos ko, anyan to nga tati reaksyon ni Chona. Inton maamuan na nga agar-aram ti anak na iti anak ko. Ah, ni Jorin. Iso na ito umawawag. Hello, Jorin? Hello, auntie. Adda ka di pa lang ni Elisa dita Balayo? Rimwaren. Napanintulod ni Lolo na Adamian ija opisina da. Anya? Sayang. Ah? Anya ti sayang? No ko man nasapsapak nga imawag. Katimbagak kuma siya akon ti mga itulod kinkwana. Anya? Sana bali, auntie. Siyak tulad tan ti mapanmang sukon kinkwana. Inton malam. Anya? Jorin. Mabalita ka diti agsarita iti personal. Sige, auntie. Umayak dita Balayo. Agi amanak. Orayan ka nga ron. Taado dagiti kayat ko nga ibagakan ka. Hello, Griselda. Nakawag ka. Mabalin ka di nga umay ka dito'y balay, Dominic. Ada ka din napatag ngay bagam. Tapa umayin na kpay dita. Inimbitarak ni Jorin nga umay dito'y balay. Kat doat ako mamakisarita kan ko, ana. Panggabidan niya. Panggapiti panagaram na kan ni Elisa. Anya di kahit mo asawan kan aramiden ta. Kaya't kukuma at tulungan ng amakisarita kan ko, ana. Nga isardeng na di panagaram na iti anak ko. Amom ka di ti sasawam, Crisilda. Awanta, iti pudir. Tapno pakibiyangan ta ti ayat ni Jorin. Unag, masag nanag. Tanak ko ni Elisa ang pagdatunan na. Anya kalagid din. Amom, sana nasaya at alapdam ni Jorin ang mga aramid anak mo. Nukasta, sana ka mapatgan, itikid daw ko kan ka. Lading itak ngamjak kaya ti may ramraman agura ni Jorin no kas pangarikan. Ken ulitak manen. Awan ti bibiyang ta no asino man ti ayaten na. Maawatam, Criselda? Sa tino sinapanan ni Jorin? Siya ko na mo, honey. Saan ka diyan nagpakadakan ka? Saan? Iso nga ron ta salsalod-sodak kan ka, ano sa dino tinapanan na? Siguro akat adala mapan nagatangan. Sa bali ti atap ko. Anya manan. Amangan numapan di opisina. Anya? Anya ko mati aramidan na ijay. Anya ti amom no kayat naman na mapantulungan ni Elisa kadag iti trabaho na ijay. Lukas taman bilang akat awan dakas na, honey. Sana mabalin. Sana dakas na tulungan na. Nang runa kat saan ka pa'y mata makatrabaho? Oh, jak kayat akong ditulong ijay. Anya ko mati muna iti negosyo. Anya ko mati muna kadag iti trabaho ni Criselda. Oh, Kasano nga rodan, no ijay nga agpaiso tinapanan na. ibaon ko ni Eugene na driver. Tama pa nakitaan. Honey, saan ka kumamata kasta?
Mabalin mo man mat nga awagan ni Elisa. Tanam na maam nga tangay baga ni Elisa tipod no bilang adda ijan ni Jorin. Tawan ka din ti panagtalip mo ken kuana. No pakasek na ni ti trabaho, dakkel ti panagtalip ko kan ni Elisa. Pwera langan ti may papan ka dakwada kan ni Jorin. Agya madaktak pinatgamot lang ti awis ko. Ang makapagsarita ta iti personal, Jorin. Anya nga ti pagsaritaan ta, auntie. May papan iti panagdaton mo iti anak ko. Anya? Talaga ka di nga ayatam ni Elisa. Iti marikrik kinkuhan, auntie. Kat kaslaawan makailadawan asao. No kasano ti kinapatag ni Elisa kanyak. O wala nga marigrigat kami laang. Kat saan kayo nga agbagay iti anak ko. Auntie, ada pagsasao nga ti ayat, kat awan pilpilyen na. Love is blind ako nada. Jorin, Kan saan nga ti kasasaad ti biyag, ti padak a tao ti pagrukudak nga agayat, auntie. No di kat to'y idikdiktar to'y pusok. tanam na maam nga ta, nga anamungan ni mamim, nga ti anak ko ti ayatem. Uray kontraan nanto ni mami. Kat nakasaganak amang ilaban iti ayat ko kinkuana. Tapno awanan ti tumaw da problema. Nasaysaya at asaan mo nga ituloy ti panagaram mo iti anak ko. Anya. Tapati ka didak kayo, auntie. Kat agbalin kayo asiit, iti dalan ko nga agaram iti anak yo. Diyak nga min kayat. Nga addan tula ang amasaktan kayo adwa. Auntie, di yu ka di maamiris. Nga itapay laang kat nasaktan yung teriknak. Gapo iti imbagayo. Anya, Nung uray agbalin kayo asiit iti dalan ko, amangayat iti anak yo, auntie. Kat ituloy ko latta ti agaram ken Elisa. Gapo tay ayat ak unay. Ani, ada ni Eugene nga embaon mo amang kita kini Jorin ni opisina. O sige, takayat ko na mamuan no anya tinakita na ijay. Unay matan ti asawa. Ay, ni Criselda na ito yung mawawag. Hello, Criselda. Victor, kinasaritak ni Jorin. Kaya't mo asawan, adda di tabalayo ni Jorin. Kapampadaw na, takalkalpas mila nga nagsarita. Sapsapulan ni Chona, tadimi ammo tinapanan na. Inawaga kitay, kat kinid daw kung agsarita kami. Anya tinagsaritaan nyo? Siguro, amumot nga tanti may papat kadakwada iti anak ko. Uwen, Criselda. Imbagan ti anak ko ti panagdaton na iti anak mo. Kinasaritak. Gano mabalin. Saan nga ituloy ti mangaram ka ni Elisa. Tapay. Di mo ka di kayat ni Jorin nga agbalin ang manugang mo. Anam na maam nga ta. Ngay sudan to ti agkatuluyan no kas pagarigan. Apay ana sa ti kasta. Gaputa ang buklatan. Asaan akayat ni Chona ti anak ko. Anya? Ay tatiga po na. Anak ko. Tadyak to kayat. Amasaktan to lang tirik nana. Criselda. Iti da ito nga aramidam. Saksaktam laeng terik nada. Iso asan ka kumanga agbalin a kontrabida kada Jorin ken Elisa.
Kaya naagbalin asit ni Auntie Criselda, itidalan ko nga agaram ken Elisa. Kat sa anak ang mapagsardang, ituloy ko latta ti agdaton ken Elisa. Ha, ni Elisa, iso da ito'y umawawag. Hello, Elisa. Undawi ako nga agawid iji balay. Apay ka di? Anya? Iti anya aga po ang mapanak iji balay da sasya. Saan nak na inawagan? Saan kami nagkuyog kini sasya? Naggapo kay balayo. Tainawagan nak ni mamam. Anya? Kaya't mo amaamuan tinagsaritaan mi? Sige. Umayak nga ro dito opisina yo. Tagsarita ta. Ha? Busy ka? Kasta ka di? Mabit lang nga rod, ipark ko ti kotse. Tapno na say-say at ipanagsarita ta. Wen, kinasarita nak ni mamam. Kinid daw na kanyak. Asaan ko nung ituloy ti agdaton kin ka. Wen. Amok. At darason ni mamam, iti dayta. Ngam imbaga kin kwa na. Nga uray asino ti agdipdip pa. Awan makaati pa, iti panagdaton ko kin ka. Elisa. Ti driver ko nga awan ni Jorin ni opisina. Sa dino nga tati ayan na. Ada mo awan. Shasha. Hello, Shasha. Auntie, ada ka din ni Jorin? Awan, iha, rimwar. Apay ka di? Kaya't ko kumati umay dita. Kaya't ko kasarita. Ta, agpakuyog akin ko na, auntie. Adan san? Adan dimta nga kotse. Lukas pa, umayat nga roda dagusan dita, auntie? Sige, umay ka nga rodan. Ang mga mapanunot ng tumanan ti pumanaw. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, imo ko maipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Hello, Shasha. Auntie, ada ka din ni Jorin dita? Awan. Rimwar. Apay ka di? Umay ko kumakasarita. Taagpakuyog akin ko na, auntie. Ani, adan san, mangag ko ti umor tilugan. Lukas pa, umayat nga rot dita dagusan, auntie. Sige ha, umay ka karutan. Ang mga mapanunot manan ni Jorin, ti Rumwar. Iho, sa dino pinapanap. Apay nga itakala nga sumangpot. Napanak iti may sakadagay ti gagayam ko, mami. Tadanapan ko lang imbaga. Nurumwar ka, masapul nga pakada kamot. Tapno saan kami nagdandanag latan? Saan kay kadiuning agdandanag, mami? Aglalokot adda high blood yo. Ay, gapo, iti panagdandanag ko. Binaon ko pa si driver, hanapan di opisina. Mami, lalaki ak.
Iso nga didak ko maunay pagdanagan. Saan ko may katyag danag? No jak amo, tinapanaw. Sige, mami. Bayan nyo. Tanaw da papanak. Ibagakton kada kayo. Rumbang lang. Sige nga rod, mami. Tainak man iti ayan ni daddy. Hawan, ada di talikod ti balay ni daddy. Agpapaangi. Sige. Inak nga rod danunan, mami. Sige. Ay. Napanan ni Jorin iti ayan ti amana. Ngam. Jak matan na damag. Noon niya jay bitbit na. Ay, bayak man lanay ta na panunutan. Maghanak lata dito ay taurayat ti isa sangpat. Siya. Dad, Jorin, naibagam ka din ka ni Elisa ti nagsaritaan nyo itay, iti inan. ha? Amo yun na nagsarita kami kini Auntie Criselda. Gaputay mawag kanya. Kat imbaga na ti panagsarita yo. Oh, anya tayo tayong disom dito na misa. Wano gimatang ka kadi iti makan. Saan, Dad? No di kat ti tibdak ng arak. Anya, iminom ka bayat ti panagmaneho. When, Dad? Di magasak iti istor iti agawid dak. Kat inrapin ko ti uminom. Di mo ka di ammo ang narisgo ti agmaneho ang nakainom. Amok, Dad. Met lagayam. Ngam ape nga iminom ka iti nasangar. Gaputan na sakit tinakam ko kani Auntie Criselda, Dad. Iho, saan ka kumaamang imulay iti sakit tinakam iti padam a tao? Kasano ko maadiag sakit tinakam ko kini Auntie Criselda. Idinto ta kayat nakaparitan ng agdaton iti anak na. Kinasarita ko ni Criselda. Ano mabalin? Pamusuyan na kang agdaton iti anak na. Tapno ammumat ni Elisa at ingitingan tirik na nakan. Siya mananday ta dibdang. Ate! Ah, Kumusta kayo eh? kaasi ti apo. Mayat matan ti baki. Oh, nasayan tong kastante. Medyo rin. Isa din o tayo na. Ada iti likod ti balay. Kadua na ni Victor. Sapay ko ma. Pakayat nak ako gayugan iti papananyan ti. Kayat na iha. Noon mo ti klase da ita. Tadandani da matan agrantuar. Oo. When kaya man niya. Ada ka din petsa ti graduation da? Adan kad nakaragragsak kami ka ni Victor. Tagraduar tumatlangan. Oh, sapay ako ma. Taimbita rin na ito ti graduation na. Nagasat ka talaga kini Jorin, iha. Talaga, auntie? What? Paayabak ka ni Berta ni Jorin. Berta! Berta, ayabang man ni Jorin. Ibagam mo may dito, tada bisita na. Talaga na sakit tinakam ko kani Auntie Criselda. Iho, isardeng man ti umidom. Kat na adas sa nga ilim. Anya? Asin ti sa nga ilik, Dad. Ni kano siya. Imbaga ni Berta ito napan ko inala ito yung naka-charge sa cellphone ko.
Anya nga tamanan ti ibaganan ni Shasha. Di sangwam iho. Tapno maamuam no anya ti ibag-ana. Jak kahit asangwan dad. Taapay. Amang ano awisan nakmanan. Ngayon kami agbalog. Agpong tutlakit din ni mami no saan mo ama pansangwen ti sanga ilim. Kunakmat nga isarding mo ti uminom. Amangan mo maangot na kang tungagat arak. Kunak mat ajak kahit ama pansangwan ni Shasha dad. Kaya't mo ka di nga umay nakadanunin dito ni mami. Saan dad? Laglagi pang iyo. Anda sakit ni mami. Iso asaan mo kumaapagpong toten. Sige malangan. Inaksangwanan ni Shasha. Iho, itay pa'y ngururayan na ka ni Shasha. Anya? Nabayag ka nga adda Shasha? Wen, itay pa nga gururayak nga ron. Ating! Ah, madinsa ba ti bagbagim iha? Sorry, auntie. Just mo itong nagawid ang tinagbaan. Gapo itinangot ko. Ha? Anya tinaangot mo Shasha? Churin, agatarap ka. Anya, agininom kayo kada kinidadi miti arak di talikot? Kuha mami. Siya lang tumininom. Anya, agbalin kan sa matan nga alkoholik nyo rin. Saan mo at mami? Apay, Apay, Churin. Anya ka diti parikot mo? Awan Shasha. Awan. iha, medyo natamaan, wano, medyo nabartet sa matan. Iso asaan mo nga ayaban, iti papanam iha. Okay, auntie. Mayat gayam ti inom ko iti harak itay. Nakaliklikak. Hani, apay anapan mata ni Shasha. Gapot ako na nga awan matlat maganap na ngay may dito'y balay. Oh, taapay akas niya ti sa una. Gapot na kayat na ko bangawi sa ni Jorin, iti papananangam na partek matan. Anya. Ang damat gayang pagsaya atan tayo inom itay ni Jorin. Apay, hani. Di mo'y nanawan ni Jorin ngay minom iti arak. Aman, hani. Angam ko na mailiwan ka no nga uminom iti arak. Iso adya kon linapdan. Anya, mailiwan iti arak? Wen, at dapat ka din inom na itay sumangpet. Tanda na dyan ininom na itay. Anya. Apay, adda ka di problema. Ni Jorin? Dahita ti Jack am mo, hani. Sana mabaling ay bagak. Ang nasakit kinakam na kini Criselda. Iso ang kinom. Hello. Nakawag ka manan, Criselda. Gaputa na dagsan ita ti barukong ko, Dominic. Ah. Kasapulak ti pambagbaga. Apay, anya manan ayat ti parikot mo. Tasyak manan tinawagam. Gapoy ti pagkagisarita ka ni Jorin. Adi nagpatuluyat ti agarap ka ni Elisa. Oh. Anya manan tinapasamak kalpasan na naibagam kini Jorin di kasyay. Naamuan ti anak ko. Kasla na sakit tinaagam na kanya. Unak to, paiking ka. Di naktumat dingdinggen. Sigurado, ngagsakitin na kam ti anak magraman kini Jorin, tapakibibiyangam ti pakasek nan ti puso da Criselda. Sandakla nga mawatan. Ulitek man no nalipatam ti mo nang imbagak.
awan karbengam, amang lapen no anyaman ti marikrik nada. Oh, nawatam? Wala, naman nagdirik na di anak ko kani Jorin. Dagdag ka ito na problema. Asus! Si kalahan tiyag problema iti dayta. Kasla di mo napadasan tinagayat. Si kakit di mo't unaam dagiti sampayan na pasamak. Kaputa kayat ko lang di agsakbay. Ay na, Crisilda. Ammom, si kamot lang timang papataod iti parikot mo. Ulitek, awan bibiyang mon iti dayta. Oray pa'y si kati ina ni Elisa. Maawatam, Crisilda. Tanam na maam nga ta, akayat ni Jonah ti anak ko, nga agbalin amanugang na. Apay, ni Chona ti makidin na kin Elisa. Ni Jorin. Oh, Awan lang tambo ko, Dominic. Taam-am mo sa ulay ni Jonah. ulite ka. Tangay inawagan na. Tangay, kaya't mo amaamuan no anyo ti kapanunuta. Kaya nagkidaw kay ti balakad. Dahitoy, ti maribagaking ka. Sapay ko matasan mo nga ulit-ulitin ti umawag kanya. Awan karbengam amakibiyang, oray pa'y sikat ti inana. Kang runana, awan bibiyang ko kada kita. Nalawag. Malanggaya man. Naituro ko gayam dito sa alas. Oh, naibag ta nakaring ka. Uwan, mami. Malanggaya man. Nakaluto pa ikit din dagiti babaw na. Magrabi ita ito. Sana pa mabisin, mami. Daytan ti pekto ti arak. Ha? Apay nga menyo, minum kabatan ni ti arak. No kaano, adandani ka nagraduar. Iso mo ti pan nakasursuro nga aginom. Tagpaminsan mo lang, mami. Apay, at ka di problema. Tamasumok mo pa yun, ti aginom iti arak. Ay, awan, mami. San ama pa rin amaman na. Alas sakit tinakam ko kinyanti Criselda. Iho, awan tinasayat na ibunga ti panaginom iti arak. Sadyak kaya nga ginom kan tupay. Uwan, mami. No saan ka kumana kainom itay? Amang ano? Anda na panan nyo kinisya. Mami, numabalin ka. Jak kahit akakuyogan ni Sasha. Oh, tapay. Anya tiga puna. Taapay kat saan makayat akakuyog ni Sasha, iti papanan na. Gaputan na katangtangig, mami. Kitjak kayat dayjay nga ugali na. Oh, syempre, natangig tabak ng kat nga roon. Sosyal. Jak kayat tikas di aklase ti babae, mami. Iho, di mo ibagpagatikas ta. Tama nga doon na makaidanon kan kwa na. May mayat pa'y no adda makaibagaking kwa na, mami. Anya, sumardeng ka man? Apay ngamin akasla ipilit yung unay kanyak ni Sasha, mami. Sa ibaga ka di manan, nga isuti kayat kong armam kan asawaan to? Oh, Mami, madlaw ko gat dakkel ti panagayat kan ni Sasha. Iso gidda namon. anya. Madlaw ko. Sada ka naparikatan, nagdaton ka kan kwa na. Data, nakarbuat ako. Mabalin kong timapan. Jorin, papanag ka ni iho. Masarupat ka mat. Kwadad. Anya nga tati baga. Pagsalsalad-sudan ka iho. Sa dino ti papanam, katrabiin. Di ko maunay pigsaan tabusis yo. Kat mangag ni mami. Napanan iti kwartumi. Tikit di saludsod ko ti sungbatan. Ibagak. Nung di ko malatan ibagak ni mami, dad. Apay, papanam ka di.
Inak pa siya rin ni Elisa, Dad. Anya, Ibagak kada kayo. Taamok ang maawatan dak, Dad. Kat saan dak ko maapawilan, Dad? talaga ka di nga ay ayatem ni Elisa, iho. Saan ko kuman amapan pasyaran, no jak ay ayatan, Dad? Ngem ni Shasha ti kayat ni mamim nga ayatem. Awan ti mariknak ng ayat king kuwana, Dad. Ni Elisa, tinakarik na ak iti ayat. Iho, gapo iti marikrik na nga ayat kin ni Elisa. Dahil ti gapo na, asaan kayo nga agtinaawatan kin ni mamim. Ni Elisa. Saan pa'y anang rami? Kaslan na urayan na abisita na. Siya kung ti apan mangilukat iti ridaw. Siya klaptan ti mangsagong iti dayta sa nga ili. Naimbag nga rabi iyo, Auntie Criselda. Jorin. Mabali na pasyaran ni Elisa, Auntie. Sige. Sumrag ka. Agyaman ak, Auntie. Ala, agtugaw ka. Agyaman ak manan, Auntie. Criselda, umay ka man dito eh! Ni Tatang, pukpuk kawanak. Adan sa ibagana. Mabit lang, Tatang. Umaya kon. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay palubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ala, agtugaw ka. Agyaman ak manan, Auntie. Umay ka man, Criselda, nagkaw! Ni Tatang, pukpuk kawanak iti kusina. Jorin, dito'y kalaang ayabak ni Elisa. Uwan, Auntie. Ani, ti amok kat nakaturog kan. Itayak pa nakakidaham gamjak maalat iturog ko. Anda ka di pampanunutan. Ada garod. Anya, Di sasarag ko nagtrabaho inton pikat. kunak matasaan ka pala sumrag. Nasayahatin tirik na. Saan mo ka marigatan ni Elisa kadagiti trabaho itya inoawanak. O sige, no saan ka may gawid, awan mabalin ko. Ado dagiti agor-ura at trabaho iti opisina. Uray ado, kunak matasaan ka pala amapan, hani. Muwan matkit di. Ala, agyaman nak iti kanay na panang nisaksakit mo kanyak. Ta sino kumapay nga ron ti mangisakit kan no saan asyak nga asawa? Agyaman nak iti pan nakasurusuro matlaang anagayat kanya, Victor. Kaputa asawa ka. Kat sapay la kuma. Tamay suron tumat ni Jorin ti puso na nga agayat kanisya siya. Kaya mo kitayan. Kat saan nakapastal ka ni nanang mo o may mang pasyarkin ka. Wan nga ro, Churin. No sanak yung masidag adagos itayin lukat na tirita, oh. Tsaklaan mo, no pinastrek na ka. Imbag tineba ni apong mo. Kita'y napagtugaw na kon. Wan nga ro.
Kayat nan sapay ti mangbantay ko makadata. Anyamat ni nanang mo. No maminsan, maawatak matkid din ni nanang. Di na kayat ang masakit anak. Ikarik Elisa, saan kanto apasaktan? Wan, mamati akit ti dayta. Ni mamim ti parikot. Jak ipalubos abyangan ni mami ti ayat ko, Elisa. Sapay la ko matakas ta nga agpay suturin. Patyanak ko ma. Isa please, sanak ko maaparigatan. Adda ka di matlang ka imo dingak di tapusom, Elisa. Kayat ko ating-itingan ana imbag tirik na. Sakbay ayat nagko ti anyaman apangadteng ko. Sige, agurayak Elisa. Uray ka sa ti kabayag na. Ngam anya nga tan aragsak ko. No tinasam itawon mo ti iregalom to kanyak enton agradwara. Anya? Wan kaya man niya. Dandanin ti graduation niyo. Wan, kat no mabalin, dumaray kan to kumamet. Jurin. Amang ano... Nasaysayat sa langan no tsak tulangan dumaray. Amang ano... Anyan tulangan ti bagang ni mamim. Kasaritak to ni mami. Anya? Ibagak to kini mami. Naaglangan ka pailangan ti trabaho. Umanugot nga ta? Ibagak to ati pa ng palubos na kin ka. Kat kasla isunton ti regalo na kanya. Ay na, una yun, di kinasit, ikan aginatag mo, anak ko. Agyamalak sa na ikat matlaang anak ko. Ay na. Ala, ituloy yung arudan ti mangan tatang. Ay, saan kaya siya? Nasid na ito yung ginatag mo nga ikan. Ala, bayan nyo. Sanak to nagumatang iti kastoy nga ikan. May bayat si Pusit agatanga sa awan siit na. Wano saan kay Kurita. Mala, bayan nyo. Tanoadan to kurita, ha? Isunton tigatangag. Ayun gaya, dadyo rin kini Elisa. Madama pa'y laeng ti panagsarita na. Ayon nga agpaiso. Mapanak man iti ayan dagiti dua. Ay, saan? O wala nga tatang. Alas ti kasta nga aramig dang. Tatang, jak kayat amat nagtirik na ni Elisa ken ni Jorin. Awan, karmangam, amakibang iti ayat ti anak mo. Adda tatang. Gaputa anak ko ni Elisa. Anak ka ba't? Ngam hindi sika tinagayat. Sa anak ibiyang. Tatang, Kaya't ko apalubusam ni Elisa. No asino ti ayatan na. Pagkaturog matlangan ni Chona. Saan na matlangan maduktalan ti iruruwari tayo ni Jorin. Anang pasyar ken ni Elisa. Saan? Saan? Chona. Saan? Chona. Chona, again ka. Pagtagtagainap ka. Oh. Victor. Panyatin ay tagtagainap mo, hani. Ti. Anak ta. Kani Elisa. Nakita ka pa iti
Nakakawas na iti. Kawas ti akasar. Iti kuhan, kala na nagpukaw ti anak ta. Anya, Kaslag pa'y paiso. Jonah, tagtagainap lang dayta. Oh, pinabimangon ka. Mawawa ka rin ako, Minom. Siya kung di mapan mangala iti danong mo. Siya kung pambara ka makita iti anak ta iti silid na. Anya, Ang mga nulag po ka magpaiso ni Jolene. Isuamupan ko kitaan. napanan. Sigurado, matakwatan na arim mo arti anak me. Labang anak ni Minom. Unahin ay tsaya tagtagain ko. Kasla pay-payso ang nagpukaw ni Jorin. Mapana kita yan ti kwarto na. Kitaag. No nakaturugan ti anak ko. Awan ni Jorin dito'y silita. Nityo na rin mawawag. Hindi na pati baga na di kastoy nga oras. Hello? Nakawag ka man, Jonah. Ada ka di tabalayo ni Jorin. Magkapagkatawa ka, mad. Anya ko matigapo na nga umay dito, iti kastoy nga oras tinabi. Sa di naman ka tangarudan tinapnapananda. Tama nga, nadalang na panaginatang. Winoda na nga wisking kwa na barkada na. Ay, dahil ito tiyang kayat kan ko. Ana, tadi na ibaga, no sa dino ti papapananda, no kasi arumwar. Dahil at pagdaksan na ket, no aring na ulisam ta anak mo, Jonah. Anya, Siyempre, mapilitan naglibas. No namnamaan na, at di mo palubusan, iti kahit na apapanon. sigurado. Kaungat kung tumanan, ang pamansumagpat. Dahil tagad ngamin. Apay ngamin alinibasan na ka. Gapot ang makaturtur kag itayon at sipngat. Isungan redip ko. Gamit ay makariigak. Naduktalak langan nga awan iti sinit na. Amom na mas dawaking ka. Pagbalbalinam, akas laawan manak-nakem na, taanak mo. Elisa, itatanagawidan ni Jorin. Mabalin ka diya, doa tamat kag sarita. Anyat pagsaritaan ta, nanang. Panggap iti iyay ni Jorin dito'y balay. Nanang. Amok adiyo kahit apastrakan. Isu akas deti narami diyo. Talaga pagawid kumadagos itay. Pangasiyo. Irespeto yung kumamat ti Jorin. Tawan mo ti dakas nga aramidan na. Wen di mo ka di mapanunot. Ngano agdamag ni Chona, kat sikat ikakaasi. Nanang, awan ti rumbang apagdanagan nyo iti dayta. Madanaganag. Taamok no anya ti kabailan nga aramidan ni Chona. Awan mo ti dakas nga aramidan mi kini Jorin Iso nga awan ti rumbang apagdanagan nyo, nanang. Victor,
Inawagak amin nga amok agagayam ni Jorin. Ngam ko na saan daan nakita ti anak ta. Hani lalaki jay anak ta. Iswadi ka unay agdandanag. Madanagan aklat ta. Iso nga inawagak pa yun ni Dominic. Uray ni siya. Anya nga rod ti kunad. Saan ka numot anak na pan ti anak ta iti balay ta? Tinasaya at ituloy mong ti maturag. Siyaklatan ti manguray ka ni Jorin. Sana ka makaturog. No saan ka mapasangpet ti anak ta, Victor. Hani, Andan pagbutbut nga. Gaputi pan nakakidnap dahi di inauna nga anak ta. talagip mo manan dahil dinakidnap ka anak ta. Victor. Aday ta. Pagsangit ka manan. Diyak magawitan. Nukas tayo malagip ko dahi di anak ta. Anak pukaw. Saan ta kumangaminan alagipan? No si bibiyag dahi di nga anak ta. Balasang itan. Amangan no nakiasawa pa ikat din. No si bibiyag kumapay. No si bibiyag ko ba? Barang na makita tan tumatlaang Victor. Makapulapul taman. Mabalin asaan ta na mailasin. Oh, iniyag agdamkid di tiyag sangit. Talaga, Jack malipatan. Malagip ko lang ta, dahi di maladaka anay raman iti uram. Iti abandonado abalay. Anya, Rantata idi apadiin eh. Ngaman yan. At damat ng takaw idi iti nang ipananda apo ni Raria. aging gaita. Misteryoso pa ilatipan nakatakaw dahi di amaladaga. Nagsaya at kumano na padiin ita dahi di amaladaga. Tapno na amuan ta. No iso dahi di anak tawon no saan. Sapay kumata saan nga iso. Wan, dahi tamo ti karkararak ko. Tano saan nga iso. At tapay laang namnamata ang makita ta. Ah, Chona. Tilugan ni Jorin. Isunday jay. Ay, ang yaman ak Diyos ko. Lukas ta, awan matlaan kita ka sa napasamak kan ko na. Ang asim. Saan mo kumangaungtan? Mami, Daddy, Apay, asan ka nagpakadarimwar? Sa dino tinapanab? kuha Mami. Agrom kan. Apay, adi kag pakpakada no ada papanab. Saan ka nakapakada kada kayo? Tanakastra kayo iti silid Joy di rimuarak, Mami. Inururay mo ka di, ti isasarrak mi ti silid mi. Tapno nawaya ka arumwar. Saan matakasta, Mami? Sa dino ka di tinapanab? Kuha Mami. Anya nga tadi pakak. Sumungbat ka ah. Napanak iti balay ti maysa kadag iti schoolmate ko, Mami. Tada dinamag ko panggap iti umadanin a graduation mi. Anya? Uwan, Mami. Iso tinapanak. Apay, ari na brabi em tinapan, di din to taadamot bigat. Awan klase mi inton bigat, Mami. Saada ka nung masapa papanan nanto. Isa na panak matan. Oh, ulit. No adda kami dito balay katrumor ka, agpakada ka mata. Uwan, Mami. Tiamok at mapilitan ka idirabi amang ibaga itipod no anapanam iho. Oray akla naglingat itinapigkat. Idi sa ludsodan ni Mami tinagapak dat. Kaimbag ta na irasunam adagos. Uwan, Dad. Naglagi pam iho. Adakas lat na ti inaramid mo apan nagulbod ka ni mamim. Sorry, Dad. Sapay lang kumata saan to na maulit. Nagsaya at kat ko mga minan. No maawat ni Mami ni Elisa. Nga iso ti pagdatunak. Ay, Jackman amo ka ni mamim.
No apay adina kayat ani Elisa nga iso ti Armam. Ngam uray saan na akayat nga iso ti ayat at dad. Kat saan nak ama pawilan. Wan gayam. Sa dino tayo ni mami dad. Agsuksukat. Apay, papanan na dad. Ejay opisina. Anya? Wen iho. Iso ama panak maten Italia. Tamapan maten ag trabaho ni mamim. No kasta. Agkadwada man ang kini Elisa. Di kat nasayaat. Tapno magsayan maten tisang wen na trabaho ni Elisa. No kasta. Ipakaamo kini Elisa asumrokan ni mami. Nasayaat iho. Tapno makapagsagana na imbag ni Elisa. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patalatang. Agsuksukat ni mamim iho. Apay, papanan na dad. Ejay opisina. Anya? Wen iho. Iso asumrakak maten Italier. Tamapan maten ag trabaho ni mamim. No kastagat agkadwada man ang kini Elisa. Di kat nasayaat. Tapno magsayan maten ti trabaho ni Elisa. No kasta. Ipakaamo kini Elisa asumrokan ni mami. Nasayaat iho. Tapno makapagsagana na imbag ni Elisa. Anak, or-orayan na ka ni Lolo, may tricycle na. Ingka yon. Wala nang. Mabit lang na nga. Sige, panawan kan. Tay nak umugan dagiti lalabaag. Wala nang. Hello, Jurin? Elisa, adda ka kadipay lang dita balayo. Wan. Apay? Agrubrubwat mat ni mami. Tao may karon di opisina yo. Anya? Mapano nagtrabaho? Well, kabaalan na ka nun. Isa ang malag-anan kaitan kadagiti trabaho. Nasayaat no kas na. Saan kay tulatan nga umat gatang iti merindayo? Tasyakton ti umay mangiyag. Jurin? Amangan na agungat ni Mami no umay ka manan iji opisina. Saan? Taisun to ti ipambarko inton umaya. Anya? Ibagak to kini mami. Nga iso ti rantak nga umay kitaan. Sika talaga. Talaga? Kat si kaamin ti kapuna na gito'y Elisa. Jurin. Napanan ti anak mo di rabi. Tisap-sapulan di asawan. Kuha, Dominic. Apa ya di ka makasungbat, Victor? Amok tinapanan na. Ijay balay dahil isa tinapanan ni Jorin, di rabi. Gusto ka. Pinasyar namanan ni Elisa. Good. Bagay dalaw na eh. Tidakas na. Saan akayat ni Chona ani Elisa ti ayaten ni Jorin? Saan mo kumangay palobos, abyangan ti asawam, ti pakasek ng ti puso ti anak yo. Gusto ka, Dominic. Mas tawaking ka, Victor. Aging gaita.
madlaw ko apas pasurot kalata iti asawa mo. Manang ising, impan mo ka din itilugan ko dagiti inak ibalon ang merenda. Damami kan Elisa iti opisina. Ay, winsad, at dan ijay. Sige, mapanak na rodan. Ha, ni Shasha. Isuday ta dimtang. Hi, Jorin! Nagasa na kitang aldaw Sa nadanod ka dito'y balayo Dandani sa anak man na nanadanon, na nakarabuat akon. Ha? Apay, papanam. Di man awan klase yu ita? Awanan ti klase mi. Or-orayan mi lang ti aldaw, ti graduation mi. Oh, kasta ka di? Angam, papanam ko mga rod. Inak iti opisina ni mami. Anya? Apay, anya ti ramida mi jay? Inak balunan ida iti meriendada kin Elisa. Anya? Nakasta. Simrekan ni mami iti trabaho na? Uwan siya. Iso akayat ko, amapan kitaan ni mami. Oh. Umayak mas rin. Makikuyog akon ken ka? Anya? Oh, apay. Di mo kaya't nga umayak mati di opisina daan ti Chona? Ha, saan man siya? Lukas pa nga, Rod. Umaykan. Mapantan, itilugan ko. Jailugan ko latan ti pagluganan ta siya. Ta ijay ti nakailuganan dagiti inak ibalon a merenda. Okay, let's go. Umay ka, Roden. Adtoy, ma'am. Dagitoy dagiti resibo dagiti na i-deliver a construction materials. Idiawan kayo, ma'am. Kan, dagitoy mo dagiti purchase order tayo. Sige. Idi sumlatan dagita dito. Kumusta matipad nakabiding dagiti materialis? Ti kadakla na proyekto ti ili tayo. Datayo ti kababaan iti presyo kadagiti materials, ma'am. Iso tinayaward kada tayo. Kat impayamadan kada tayo dagiti purchase order. Iso ti papirma kada kayo, ma'am. Good. Talaga mapangnamnaman ka, Elisa. Kapo iti kinagagat mo, siya kon ti agpaala iti merienda. Siya ti agilibre kon ako ma. Anya? Alam na ti 5 pesos, kat mapan ka gumatang iti ruwar. Ay, saanin, ma'am? Apay kit dinasaan. Kakaiso ta nalukay diriknak nga ag-blow out. Ay, saanin, ma'am? Umay ngamin mangyag ni Jurin iti merienda. Anya? Alam mo dito yaw awat ko a kwarta, kat mapan kan gumatang iti merienda. Ma'am? Alam mo ko rakbat. Di matlugan ni Jorin ti dimtak. Ne, agabit-bit na, ma'am. Irinta ka di bit-bit na nga ubay dito. Lakit di, ma'am. Agore ka. Apay ka mo. Imbaga nakadikan ka nga ubay na ta balunan iti merienda. Ha? Sinalbag. Isumat la saan ka amay baon. Taamom nga naagyag iti merienda. Amom nga umay ni Jorin amamalon kang ka. Ne, dapat di misagi tilugan na, ma'am. Siya.
Kapanan ni Dominic. Ket kuna naasaan ko kano nga ipalubos abyangan ni Chona, ti ayat ti anak mi. Apay nga taakas na concern unay ni Dominic. No ti ayat ni Jorin ti pagsasaritaan. Ken, madlaw ko. Kasla yabog na unay ni Jorin. Ani Elisa ti ayatan na. Apay nga ta. Naibas man tigin natang yabirian da siya, iho. Katagi amanak ta na panunot yu adwa timay ng balon kada kami kani Elisa. Oh, Elisa? Apay di ka matmanganan. Di mo ka di kaya ito ginatang mikan ni Jorin? Ha? Kwa? Saan man, ma'am? Naimas to'y ginatang mi amerienda yun. Iso amangan ka lata, Elisa. Oo na yun. Yung bagana kita tinatwa ka katang timirenta. Iho, di ka mat na nagsasao. Oh, si ka Elisa. Ang merinda ka mat ngaminan. Uwan, ma'am. Madlaw ko. Saan ang maimas na ibig sa timangan? Kasaritak to. Mapasta ka. Jorin. Oray ka nabsog tamatitayan na nagmerienda. Oh my God. Mapantapay lang iterwat. Intag paangin. Saan na yung tagpangin? Tanalam mismo ti aircon dito opisina. Oh, sige, siya. Kadwa amon. Iho, tumangder ka mat ngaminan. Di ka agbabain. Ala, mapan kayon. Sige malangan. Oh! Tanga ro din. Imay matgayang pinasyar ni Jorin ni Elisa, di ti balayo. Amo mo, Dominic? Saan ka madanagan? Tasaan ko nga isagmak ti anak mo, kinityo na. Lumaamuan na. Ang mga nonya ti aramidan na iti anak ko. Saan ka madanagan? Tawan gandat ko amang ipulong kinityo na. Agyaman ak Dominic. Inak ko makaya tapas draken idi ni Jorin iti balay mi. Ngam, kapilitan. Aha. Mayat matkid di, tapi nastrek mo ni Jorin. Nagdagas, no napabainan, tiriknan. Anya nga pati aramidak. Tapno may bawing ni Jorin tirik na iti sabali. Griselda, ti anak mo tay ayatan na. So di ka kumagaramid iti adang. Amabalin apakasaktan matlang tirik na dado. Uwan ang kasanon lumaamuan ni Chona. Nga agar-arab ni Jorin iti anak ko. Di ba't naibagakin kan? Saan asikat yakin problema iti dayta? No di kat dagitin to agin na. Uwan ang mga no pagpupudutan nanto ti anak ko. Amom, addalat ta kalintigan ti empleyado. Pampanutem kamarita. Oras, amaltratuan ti amo na. Mabalin mo ayasideg iti omno nga ahensya. Nalawag, Griselda. Anya? Kansan na pod no di imbagana. Adwa kami agim matang kadagiti imbalon mi kada kayo kini mami. Apay nga bagbagam amin kanyak dagito eh. Gaputa nakita. Asaan mo anaganas tinangan. Gapo kadagiti nangag mo. Madla ko. Akas la apektado ka kadagiti na isawang itay ni Shasha. Parparwaram ka di nga agin imo na. Panagkita kat kaslaada. Kan senyalis ka din dayjay.
nga addamot panagayat mo kanyak, Elisa. Anya? Ni Jorin. Ni Shasha. Maganatan san. Isunday di mang busbusina itilugan mo. Jorin, maganatan sa ni Shasha. Mapan ka ni di ayan na, iho. Napapay kat ngamin asim murot pailaan. Alan. Ingkakitin. Umayak tumanan ang pasyariya balayo. Tangiwat mo. Alan, ingkan agad ni. Busina ni Shasha. Mapan ka ni iho. Gumana ta ni Shasha. Uwan, mami. Inakon. Una yan ni Shasha. Ipadlaw na launa yan ti panag-crush na kini Jorin. Elisa. Ah, Dit kita matlatad, ti papano tilugan ti anak ko. Ay, ma'am. Amo, Melissa, nakaragragsak ti panagkuyog da. Naragsak da ngagpadpada. Kat adadapay. Asyap, tinaragsak ita. Apay ang maragsagan kayo, ma'am. Gaputa kayat ko amaya sida ka na imbag ti anak ko. Kanisya siya. Anya? Kayat ko ngamin, ano agayat ni Jorin, ni siya ti ayatan na. Anya? Kasanunusan ani Shasha ti pakariknaan na iti ayat, ma'am. Saan nga iso ti mapaturay, no di kat siya nga inana. Ma'am? Adada siya ti magamo iti pagsayaatan na. Iso arumbang lang nga siya, ti agpili iti ayatan ni Jorin. Agiaman na Jorin. Ngamin. Kinayat mo't lang nga may tag merienda dito eh. Gaputa nakababain matkin ka. No saan ka manan apagustuhan iti awis mo kanya. Agiaman na. Ngam tilang tadyak kayat. Kat si kamat tan tinagbayad ka dagitoy. Oh, siyempre. Siya tinagawis. Siya nga rod ti mangilibre kan ka. Uwin ang nasobra ang matan tinagorder. Saan tan samot ang maibos dagitoy. Talaga nga ingagarak a kinaado tinagorder. Iti kasta. Napapaot ti panagsarita ta, Jorin. Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.